ala ballo konno mi watta mi altaka kaso konangi haju ala kutu konno watta seda jama siwel dube habi na pigi sori ajjogi dene taingabu siwel dube habi na pigi sori ajjogi dene taingabu jento mi yeutama fewndo ko mi falama nene malandi noma abe malandi noma koto malandi noma nyaja malandi noma papa malandi ma babe maube malandi noma hey mi do yida mi ala koptum mi do yida mi ala koptum kono mi watta mi wonna e jama mi wallahi belde mi ala koptum kono mi watta mi wonna e gido Landilang, babe landilang, koto landilang, jaja landilang, papa landilang, babe mombe landilang. Iye, komi bibi eti baba, ay senga bibi only baba benda idiru wanti ngini. Kaute majentito, kadi kaute anjentito, ay pemengu bete, kohonu watete. Sai on feundito korijo do den wijo den feundo mi falama e feundo ko falada iye mi do yida mi ala kodum walle lang sonjabi wallitelang bijeji mo benne tayidu wonni o yidai be sonko no benne tayidu wiuda yidai be force ma benne tayidu wiuda yidai ay senga bi holline ne benne tadiru fatige yidi ay monjona ay doftala ay monjona ay doftala sorry atiogi dene taingabu siwel dube habi na pigi sorry atiogi dene taingabu wallelang sonjabi wallitelang hey komi emi hey ko emi tawno mi wada tawno wada kono mi watta mi watta e jama mi do yida mi ala kutu kono mi watta mi watta e jama mi do yida mi ala kutu kono mi watta. Assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV hara men ari mon ka émission darida présenté par DJ Bella Jolera me weltanike on hande kadi émission men ɗo kono non woni hande ko adde men ka émission ɗo ko premier fois ko émission plateau ka Jama TV émission kono non miɗo welti hande kadi alhamdulillah rabbil alamin ko honɗum weltinimmi ko parce que man hande miɗo wondi e mboma bari walla mboma weendu en anda joni en suɓay joni ha suɓe siwitoɗen guɓoy koye anden kon ɗum wonto par ce que ɗo andi mboma ko nanɗo pulal sa wowlanimo gootum o jaabuma sappo pe tellement ko wawi pulal donc ko kanko wiyete mboma hara en salmini téléspectateur ɓen fof en yimmi kala nawnuɗo waali yo Allah dikkimo to cam moƴƴere kala nanngaɗo soka yo Allah yaltimo konno activité ji makko ɗin DJ Bella Joli e mboma ka Jama TV émission daroyiɗa minna d' abord mboma assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Jama wonɓe men e darde fewndo o sayi ɗo voilà mboma mi sikki tun c'est la première fois face à face DJ Bella Joli mboma e télévision ko honɗum taw yiɗa e o télévision Jama TV mo tawɗa ɗo non Jama TV est bien installé ici donc ko minataɓe kadi ko yoɓe ɗofto Jama on ɓe yaada e yimɓe ɓen par ce que ko Jama on wondete so ɓe waɗi ɗum ɗo haray ko sabu Jama on ɓe waɗani na kamɓe tun joni hollani men téléspectateur ɓen taw Jama TV ko aynete mboma
ok Jama TV wonɓe lange darde fewndo sayi ɗo kala fanjo mboma déjà d'abord mi acciri on mi yamira on kadi darugol Jama TV d'accord accutami feetu mo piigiɗo mum tumɓe wiyay feeti awa fewndo ka fewndi ɗole miɗo wali mi andinima ha joni mi danaki jaga goɗɗo si yiɗima ko falema on o watta si falema on non waɗi asikkay wonno wo ko non watta. merci mboma bari yeah. fewndo nini hande ida Sénégal par ce que ko tourné ji bumi da waɗa ɗo partout e aduna Allah minata ko Sénégal ɗo ko Afrique ɗum yewti mboma ko honno mboma makete par ce que jamano falande ɗum non min ko mboma bari mboma bari mboma bari mboma ko honto e lagine jeeya ko lagine honto e lagine ko lagine mboma honto e lagine honto maɓɓe waɗi cosano ko honto maɓɓe heɓa janɗi heɓaɗa janduɗa ko honto neɗɗo si wima min ko ɗo to mi jeeya haray o gaynali haaju so tawi ɗa gaynande jamaji ɗin fof haaju haray ko jama on jeyma déjà mboma ko lagine jeeya miɗo andi fewndo ko lagine jeeyaɗa kono woodi base ko iwɗa lagine fof jeyma non somi landama ko honto mi iwri min naɓe ko Afrique somi landama ko honto noon mi jeeya min naɓe ko lagine d'accord mi sikki mboma falaka répondre question ɗon mbayɗo andi yimowo kamɓe arayɓe aduna Allah fof no jeeyɓe kono noon mi sikku no mari base o par ce que base on ko musique mais mboma muylu musique walla mboma ekkiti musique walla mboma ko honto itti musique déjà mi musique mi janga musique mi muynu musique donc mawɓen ko yimoɓe way mawɓen ko yimaynoɓe babe an hari ko jouayɓe guitare solo babe ma no jouayno guitare solo arɗa ronuɗa ɓe yimugol yes d'accord hari instrument ji ɗi fof ko guitare to ɓe jouat tan way guitare way depuis année hom ɓa naɗɗa e mum non min depuis l'an 2000 l'an 2002 ɗum fof mi waɗay répétition musique on suma ko mi pay kum mais premier musique kangan ko 2015 mi yaltinimo mi fuɗɗi tourné 2017 morceau noyne honno titre on noyne kecco yiɗaɗo mo ala goɗɗum mais est ce que hari avant yalde kecco yiɗaɗo aɗa yaltinade morceau ji goo non hari mi yaltinali donc kecco yiɗaɗo fuɗɗorɗa kecco yiɗaɗo mi fuɗɗori mo ala goɗɗum yes. ko addi on kecco yiɗaɗo mo ala goɗɗum ko andi on kecco yiɗaɗo mo ala goɗɗum non andi ɗon sa yi hunde waɗi kala hunde nde yiɗa waɗi andu hinde mari sabu ko nde waɗani kon mais enen pullo yiɗe mari probléme par ce que pullo wowlata ko waɗi ha waɗi kon kañum koko waɗi kon tun wolata pullo wowlata ko waɗi ha waɗi kon merci koko waɗi kon tun wolata exemple wano ma ka wonɗa ɗo sa haɓidi e ɓengu ma a jonnitimo ma min mi haɓidi e ɓengu am mi jonnitimo ɓe wowlata ko honnum waɗi ha haɓiduɗa e makko si jonnituɗamo ko ɓe wiyata tun a jonnitiɗo debbo ɓe landata ko ɗaɓɓuti ɗon ko yetti ɗon ɓe landata ko honnum waɗi exemple no wawi wasi goɗɗo tappi goɗɗo o maayi ɓe landata ko kombo waɗi ɗaɓɓitude ara e warɗo on heɓigol hande vraiment mi yiiɗo piiji bo hiɗa waɗa e surtout ma ka fewɗo ka côté musique par ce que minata musique fewɗo guinéen ɓen hiɗa tawa e toppe ɓen par ce que sa ɗumi le 4 et le 5 presque e wonɓe nouveau génération on min nayi mboma ko premier mboma ko honɗum waɗi hande ha yimuɗa ko hombo falɗa c'est à dire wadde nawlu koye yimugol ha feƴƴa no woni ɗa ɗo ni musique mi nawlata goɗɗo fewnu gatta mi nawla goɗɗo déjà no holli e hoore an taw par ce que musique ji an ɗin fof mi créé ɗi woni mi ala ƴettude musique goɗɗo mi répéta kono mi nani boma joyi bittiji yimɓe no bitta hay goto jeeya bitt exemple e Sidiki Fata ko joui e hoore bittu goo oya Dj Arafat joui e hoore bittu on hay goto jeeya bittu ko foppo hawtimo mais ko haalama ka créeɗa kan ko kanɗon woni ko an jeeyi ko bittu hombo goɗɗo jeeyi mo o yahi o programme ka studio o waɗi produit fini on ɗon ko kanko jeeyi mais bittu téléchargé ko foppo hawti on bittu donc simi faami morceau ko temo mari important merci mboma hande hiɗen ɗo depuis fuɗɗiɗa musique par ce que ayni depuis l'an 2015 yaltinɗa premier album mboma depuis fuɗɗa musique hiɗa andi ko combien de tourné waɗɗa nder Afrique non wono nder Afrique mi waɗi 7 pays
donc nini ko tourné mo 5 pays mi woni gaynude fewno kawde wadde o émission ɗo yes parce que mi yima Mauritanie mi yima avant d'abord Mauritanie mi yima Côte d'Ivoire mi yima Sierra Leone mi yima Mauritanie mi yima Sénégal mi yima Gambie fewno tourné on gasi kaajo no heddi ok wano tourné mo 5 pays o on ɗon tourné o gasi nini voilà mi waɗi Sierra Leone mi waɗi Côte d'Ivoire mi waɗi Mauritanie mi waɗi Sénégal donc mi waɗi Gambia la programmation hottugol Guinée Conakry mi waɗa arrivé en on haray ko mboma woni ko evit ɗon hannde par ce que hiɗon anndi mboma foppuy nayyi komo telimile mboma komo leymiro mboma komo pita mboma wonde ko safa kamen non mboma wonde ko jooli ɗo o donc mboma wi komo laggine donc hara en arta e mboma mais mina mboma tourné ji ɗin fof par ce que mi Sierra Leone ko honɗum yiɗa difficulté soñdia ko wonɗa waɗi tourné ji ɗo non min déjà ko minata hilan weltani famɓe ɓen fof parce que kam yeyi toon fof tourné on ko guichet fermé woni wadde donc ɗon tun la weltani famɓe ɓen par ce que la andi guinéen ɓe wonɓe extérieur ɓen kadi hiɓe motivi fi mboma wano guinéen ɓe wonɓe ka nder capital men wano wonirɓe laggine ɗo motivori fi mboma noon ko noon kadi wonɓe extérieur ɓe motivori fi mboma d' accord mais mboma mi minanayi de ɓe na pusinni mboma vraiment no wonde karama koyagal est ce que hari mawɓe na ɗum waɗata par ce que ɓe lootuma awanɓe Allah ƴettude ɓe non min mi meeɗali yaade karama ko mi meeɗa wadde karama ko yagal ha hande mi meeɗali haɓɓade talkour ma piɓol ko woni c'est le travail qui paye ko golle ɗe yoɓata donc ko ɗum waɗi ko golle ɗen woni e yoɓude e kontigui woni wadde ko d' accord hande simi indi mboma est ce que an par ce que mi yi a yaltini album jelu gila fuɗɗa yimude bon mi waɗi album goto mo 12 titres mo 12 titres donc musique ɗum lamari 200 et quelque e single ɗi waɗɗa voilà oui mais mi yalɗa waɗi featuring hay e goto fiyon ɗum mboma non mi waɗi walla featuring welda e artiste non mi waɗi featuring ko woni mi waɗali featuring ka album mais musique ji simple e ɗin mi waɗi di e artiste ɓe buy featuring oui artiste ɓe fof komɓe mo ɓurɗa weldude Conakry non min artiste jo hay goto mi haɓida e mo mum ɓurɗa weldude artiste ɓen fof meɗen maridi relation min e maɓɓe mais no woodi mo ɓurɗa weldude par ce que yeyidirana kamon change lo échange ji e mo kala échange oya ko hombo non ɗon yeru min ɓe mi tumbodirta Conakry ɓen fof ha hande min heɓidali probléme donc meɗen weldi ça va no nder toon e kala mo hollata haaju mum hollama haaju makko a inayange on ɗon on haɓa mo yataka mum yakama o waynayi on haɓa voilà merci beaucoup mboma e artiste ɓen haɓa par ce que miɗo andi en tout cas mboma ko bari yetta ko inde nden tigui woni mboma wolanali en par ce que mi landikemo ko honno mboma wiyete o wi ko mboma bari te mboma ko mi anno ko Cameroun ɓe wonno mboma mais en tant que mboma bari a pas de problème donc haray avant tout yen arta o mi falano yen ar vidéo goto avant yo mi ar image ji concert ji kanko mboma bari par ce que mo mari image ji nder ga Sarla Diaby en hollay jama on ka émission men mais mi faala min mi suɓa on morceau accutami feetu on ɗon mi faala wonɗo ka régime o e addanelan kilipu accutami feetu par ce que on morceau ɗo no walanolan miɗo heɗiti on par ce que ko émission dariɗa Jama TV merci ara mi kilipo yormiya Saja Viter to bebe wola Fala nge bali en wola ko be fala Ebi utora li en wola ko be fala No to be no taka wola ko be fala Taka do wana mbidu Inno no be lambe ko mi sularjo Mi andi naɓe hay sular no mari golle Mi andi naɓe hay bandi no mari golle Innunoɓe lamben komi huɗaɗo Mi andi naɓe tagaɗo waɗa mbidu Yoɓe wawlu koɓe faala Ay ko Allah woni ballo Ko
kono taw si o wallay lam seri o accuta en seedu sajabi accuta en seedu sajabi accuta mi feetu mo hayki paɗeɗen tumɓe wiyay feeti mo hayki jontiɗin tumɓe wiyay feeti sajabi accuta mi feetu mi andinima ɗi foppu miɗo wadde awa fewndo ka fewndi dole miɗo waali kono mi andinima ha joni mi danaki ɗum fof ko mi jofima ja goɗɗo si yiɗima ko fallema on o watta si fallema on non waɗi asikkay wondowo ko non watta chéri hiɗa welammi accuta en seedu belandoto lammi joni simi feeti mo yenni giɗo mum tumɓe wiyay feeti mo bii giɗo mum tumɓe wiyay feeti mo ŋermi giɗo mum tumɓe wiyay feeti accuta mi feetu mariyo accuta en seedu jalloyo accuta en seedu soyo accuta en seedu silla accuta en seedu baldeyo accuta en seedu kamara accuta en seedu min hiɗa welammi seriyo accuta mi feetu seriyo accuta mi feetu innunoɓe lamɓen komi sularjo mi andinaɓe hay sularno mari golle innunoɓe lamɓen komi bandijo mi andinaɓe hay bandino mari golle innunoɓe lamɓen komi jofojo mi andinaɓe tagaɗo wana mbiɗu yoɓe wawlu koɓe faala artika kilipo accuta mi feetu mboma pourquoi o morceau accuta mi feetu o clip accuta mi feetu andi accuta mi feetu feƴƴata ko minni kon musique kala no duwa heɓde titre makko on accu wota mi feetu par ce que giggol no woodi ɓe famali ko no wiyete giggol min e hoore a gillan jiiɓi ko kullum honkum wiyete giggol pihum honkum par ce que goɗɗo si yiɗima tawi an a yiɗalimo ɗum no wawi mo dérange simi faami goɗɗo yiɗe a yiɗalimo ka a yiɗi goɗɗo on tigi yiɗalima après choisiɗa o morceau ɗon accuta mi feetu non ko piiji komi woni yiide kon no feƴƴa hakkude yimɓe ɓen mi calcule ha mi wi accu wota mi feetu par ce que sa yiɗi goɗɗo o yiɗalima wonay ko soñjuma d'accord merci ko ɗum waɗi min ni accuta mi feetu d'accord e nder morceau on kadi mi wi'i goɗɗo si yiɗima ko faalema on o watta mais si faalema on waɗi an a sikkay wonɗo wo ko non watta voilà d'accord mboma a wawi waɗan nden on morceau accuta mi feetu an acapella jaman fama golle maɗen par ce que jaman no humpa golle maɗen goy oui miɗo wawi merci woyoɓe wowlu koɓe faala sajabi tettoɓe ɓe wowla fala heɓali en wola koɓe fala heɓi wutorali en wola koɓe fala noddoɓe notaka wola koɓe fala nunoɓe lamɓen komi sularjo mi andinayɓe hay sularno mari golle hinnunoɓe jiwo on ko bandijo mi andinayɓe hay bandino jombede sajabi accuta mi feetu chério accuta mi feetu
mo yennigiɗo mum tumɓe wi hay feeti mo haykki conciɗin tumɓe wi hay feeti. Merci beaucoup mboma actel ɗon par ce que sina ɗum no woodi téléspectateur ɓe wullay ko yimata kon par ce que miɗo andi mi ara e ma morceau goto no ton morceau histoire mo waɗɗa mais mi ara e on morceau ɗon kadi si ɓuuri ɗo seeɗa mais mboma depuis fuɗɗi musique o clip jelu avant tout d' abord waɗi awa mi arto question mum faala malanɗaɗo waɗi 6 clip. waɗi 6 clip Yes. titre clip ɗin gonno bon titre on miɗo accutami feewi toon ɗon miɗo andi non miɗo yiɗa mi ala goɗɗum no ton kecco yiɗaɗo way kecco yiɗaɗo e fof wona gotum no ton. on fof wonta gotum merci on ɗon no ton e on accutami feetuɗon no ton e sonduno ka saldu debbo kaka dewgal paykun komo needi d' accord ɗum ino ton. enen mboma ko patimani ewma non min komi pullo il faut ɗengal ma pullal ngal wawangal sonduno ka saldu sondu ko ka saldu. sondu ka saldu merci d' accord yeah. d' accord sondu kaka saldu sondu ko ka saldu debbo kaka dewgal paykun komo needi mawɗo komo dokkal kono noon lewru ko ka kammu ay ca mboma yeah. ko honɗum depuis fuɗɗiɗa yimmude ha fuɗɗiɗa wonɗa mboma ko honɗum réalise ɗa fewdo ɗo ko tawata jama en tout cas no reconnaisse mboma no réalise ɗum ɗo ko honɗum d'abord image artiste jo ko entourage makko d'abord wano réalise gongol lan fuɗɗori taw yiɗal ngol hoore an par ce que lamari auto tati personnel ko ngal mi faala wo mi ƴettata e deuxième position mi darni e nder musique ɗen ɗon galle gasi on to darɗan ko fulawa walla konakiri bon pital leymiro troisième position mi udditi magasin ji e nder ɗum ɗon magasin ji yeeyi ɗum honɗum pièce détaché walla non yeeyir ɗum ɗo e coñci piiji fruit donc mi udditi ɗum ɗon quatrième position ni la darnude deuxième maison on ka amen donc ni ino jama on no e golle ɗen maçon e ɗuma fof no e mouradu ndum no gollede voilà donc hay siko wano ɗin ɗon piiji tum simi daari min e musique on gollanila mais kon ɗum woni projet ma yeeso alana ɗum ɗon tout fewno voilà après ɗum ɗon si ɗin ɗon gasi lam préparude deuxième album voilà si ɗum ɗon gasi haray ko programmation deuxième album o mi woni mi yaltinamo mais mboma est ce que gila aɗa tourné heɓi tourné Europe non mi heɓi tourné Europe mais min famodirali no mi yayra par ce que min ni ɓe si mi yahay Europe première en Europe il faut mi yahda e musicien ɓe am ɓen donc mi yahata Europe mi joua semi life ɓe wi si mi yahay il faut semi life mini ɓe mi yahata ɓawa musicien ɓe ɓen donc ko ɗum haɗete tawa mi yahi tourné Europe mais Afrique ɗo on fof ɗon andi ala ɗo taho pays kami tippali e muɗum mais est ce que yahugol Europe ngol sammise ngon d' abord pour la première fois ya yoya toon arta ɓuura salago yahude sammise non a famali min mi yahata Europe fiyo mi yaw mi yiya Europe mi arta jamais mi jeejata goɗɗo naɓan Europe jamais ko golle an ɗen naɓatan mi Europe d' accord merci si tawi golle an ɗen no mériti min eɓe mi gollidata ɓen kam e yaha Europe mais yahay menen e golle amen ɗe d' accord voilà mais mboma no mari producteur mboma no mari manager oui ko manager woni négociandema ɗi contrat yonɗa heɓde walla ko hoorema wonɗa e négociande non jamais la yetti manager on kadi interdit o négociegol promoteur jo ko kanko ɗi négociede non na kanko voilà ko promoteur ɓe ɓen ground ko ɗum simi wi par ce que makko ɓe noddimo mais kanko négociata way ko kanko voilà kanko négociata ɗum ɗon voilà ɗon nden famodiri Voilà. mais exemple lan sikka négociegol ngol ko noddugol inna la mari artiste jo lan faala yo joana yo noddumo o joana o voilà bon non no woodi kadi ko manager watta ɗum ɗon par ce que par exemple haray artiste jo makko no woodi ko manager watta ɗum ɗon mi ara e ma ok. par exemple hande ɗa faale ɗo yo artiste ma on joue festival international hara no woodi wonɓe sabu woɓɓe jaɓata on artiste joa mais si tawi manager o kalabantejo kanko mo wawi nodde ne artiste joa gon ko tan o mana artiste makko ɓuuri ɓeya o andina ɓeya kadi artiste makko mais sinaɗi woɓɓe toon ɓe añanayi fi artiste o non juuɗo mum dolle no fonda naɓe artiste jo ango mo gayna haray o gaynata sinon ko population gon tigui réclamata addane men artiste jo kaarijo on ɗon no gayna voilà ko ɗum so minni accu golle ma ɗen naɓa ma ta accu sabuli naɓa ma d' accord voilà mais min miɗo no woodi ko jahelimni Gambie mboma Sénégal mboma
attends d'abord mboma wari do avant yo feƴƴu Gambie jama on ndara ko honɗum mboma wari santigide ɗum tasek e le 5 mars feƴƴuɗo ɗo bon arte noon e mboma bari Hey, seriate family. Hey. Piano manga jalira wa debbo. Na boy silabi wiyo labi. Silabali wiyo ngoma labali en vérité ara FC dirgola la. Mo feni yo labali o feni. Ka. My God. Nabali. Nabi Kalabali. So fala yen filho. So fala yen filho. Onyeta yela. Okay, onyeta yela. ka émission Ndar yiɗa e ndaari image mboma mo waɗi le 5 mars ɗo e Sénégal mboma Yes. ɗum mi yino ɗa juwa ɗa amma ɗa waɗa piiji fof kon ɗum waɗi weltiɗa ko yimɓe ɓen weltaniɗa walla ko yimɓe ɓe welɗa ko ari kon walla ko arɗa Sénégal kon kadi weltimma Mi ari Sénégal première fois. Mi hebbini. Guichet fermé. Mi ari deuxième guichet fermé. Mi ari troisième guichet fermé. Si mi ari ɗo quatrième kadi woni guichet fermé, il faut mi weltano jama o. Voilà. mais mboma mi yi souvent ñiɗa ara Sénégal par ce que kono wiɗɗa no 4e fois au Sénégal Donc namin ina promoteur ɓeɓe par ce que plus grand jamais promoteur jono nodda artiste jo fi himo yiɗimo tun non ko population on déclarata ko ari men faala addane men kaarijo voilà ko ɗum waɗi ko population on woni déclarde ko mbomaɓe faala ko ɗum waɗi somi waɗi ɗo 4 fois voilà mboma yes hande par exemple Sierra Leone yimɓe men ɓen noddema Guinée Bissau a meeɗi cuure Guinée Bissau Guinée Bissau non mi joali Guinée Bissau gana promoteur ɓen ton on famodira ka non la mari programme joygol e Guinée Bissau woni date mum on hewtali taw date makko on hewtani oui mais Gambie souvent mi yeeɗa joie Gambie kanange promoteur ɓen Gambie vraiment vous êtes trop d'accord et par rapport e ko pays ji heddiɗi non mi wollanima donc ko famɓe ɓen landoto artiste jo wiya artirane men kaari ko kanko men faala promoteur jo naɓowolan Gambie on c'est un ami je suis très d'accord avec lui parce que moi j'aime quelqu'un qui est clair, qui est honnête. Voilà, quelqu'un qui est très honnête, moi je l'aime très bien. Voilà, c'est à cause de ça, chaque fois, voilà, il y a Gambie Zougol. D'accord. Adana donc, clip mboma goto, moi de dao no welami. Après, fait un cas, dernier partie. Voilà, merci, wambe ndar de mission. Haray mi salmini kala téléspectateur mi salmina do wonu DJ Yaya kanko ni ka son wano kanko ka régime e gido jama production woni ka régime
mi andina on e émission ko ndaroyiɗa weltoɗa kadi e mum par ce que présenté par DJ Bella Joli donc hara en salmini mawɓe men ɓe fof ko ɗo mi salminta wano monsieur Sidi Ndeylo wonɗo e Medina mi salmina ɓeygam Mariam mi salmina wano kala en tout cas anduɗo émission ndaroyiɗa on si allahu lan ɗo jaaɓi min andinayi on kala ko faala ɗon ka télévision ɗo on heɓay télévision ko pour toute la communauté guinéen ala wigo ɗo ko pullo ko soso ko maninka on yiyay émission ji ɗi fof nder ga mais avant tout ye feƴƴu ɗum ɗon taw ka dernier partie addanan ɗon mboma bari par ce que hannde ko min e mboma face à face donc ko télé takkat ko télé mile hawre luɓa mais mboma yimɓe ɓe inna men pourquoi DJ Bella mboma kañum waccay trop si goɗɗo innima mboma waccay trop haray o ɗaynitike o ɗaynima e hoorema par ce que mboma déjà hay sur podium sa wattani la mboma wata waccude goɗɗo donc ko ɓuri ko musique jandin ko histoire Fouta sanana nagge ngen sanana nagge hippanan getto non mboma par ce que morceau ɗon toujours walla mi hota Fouta j'espère que titre on ko non ka oui walla mi hota Fouta oui arani yew morceau ɗon seeɗa cappella s'il te plaît mi hotay Fouta maengoy Fouta mi hotay Fouta maengoy Fouta mi hotay Fouta awa fulɓe Fouta ede fi Fouta Fouta kamen uwimini wamini ɗon ko jonnal boni ko faadi wo yo gerto heɓu tun ka joora ɓay ko dongal neya mi heɓi ko mi wowlata min mi heɓi ko mi fankata kono en mbamiɗo wemi hande neɓata wonta ande mi yii ko ɓe watta hande hari ɓawo ɗo ɗum ko ande jombugol jonnita tubugol murtagol ñawlagol luttira ma yennugol mawɓe ɓen ma lancugol cuuɗi ɗin ma fellugol ɗimmo mum hari ɓawo ɗo ɗum alano pullodimoɓi labaɗo cosane men gonta bontu sanana nagge ngen awa ƴettanan ɓirdugal fendanan ɗankosan ɓannanan ñeddugal non mi yarirawa pullo Fouta. Merci beaucoup mboma vraiment neɓatami wulla mais gasi mi ɗibbi seeɗa mboma yes kon honɗum ɓurɗa yiɗude e aduna ma o ko adnan ɗo ala komi mari ko walantolan komi ɓuri yiɗude hewti nene an jara biro jara par ce que hay goto heɓata wa nene la poy mais mboma si ñameteji ɗin foppu defama ko hon mo ñamete mbo ɓurata ñamude walano ma ka ɓendata ko jiɗuɗa ka ɓernde ma komo giɗo an on defi on yes mboma yeah yeah ko ñamete hombo ñamata tawa ɗaɓu on ɓurma ɗaɓɓuri on ɗon vraiment sa ñama tun an te piji boy tamo welama sa yiɗi neɗɗo tawi mo walanoma ka ɓernde ma on si jonnima ñamete no ñamete on sifori wo sa ñami ñamete on a tawa no walanoma mais mboma mi nani woɗa jombi ɗiɗo kako tato no laisse mon vie privée non la vie privée amma mo kala noy na mboma no jombi ɗiɗo tato nayo min mi fama no ay ɓe yilamberenti mi wata jombude ɗiɗo tato nayo donc min komi bobo voilà. Ha ɗum ko bobo wajotoɗo mboma kombo mbo salminta ka émission men ɗo e wawen waynondirde wawen hambude nokkugol kadi par ce que a yi ɗo bon kono mi wonno ka début noon kiɗo jama production etike ha heɓani en télévision molanaɗo en tout cas hara en fof ko yen nangu famɓe maɓen ka nder émission ɗo min komi yamirta famɓe ɓen mi acciriɓe heɗagol Guiɗo Jama TV e darugol Guiɗo Jama TV e ko watti ɗon wano landiɗa noon ko hombo mi wawata okkande musique min ko yimɓe tato mi mari ɓe mi okkanta musique ka adnan ɗo ɓe tato simin ni noon tato mo kala sikkay ko kañum donc premier neɗɗo on ko fanjo an on kala fanjo an woni debbo woni gorko fanjo an ko on woni go'o ko mi attoto okkande musique ɓeɗa yimɓe ɗiɗo heddiɓe woni debbo woni gorko ko kala momi tirodi photo e nder carrière musique an o haray ko kanko mi okkani ɓeɗo tato
Yeah. Haray mi weltanike man. Jonno mi fala min akkilde ma studio. Okay. Parce que no wodi acapella goto mo doda wadande fambe maɓe. Yes. Woni miɗo nani da yimi morceau histoire. On morceau ɗon min ko mi wayno to akkidama studio. Yes. Waɗanaɓe ɗum ɗon donc haray ka GDP TV mi hakkidawan e mboma ɗum dernier parti on haray mi salmini kala wonnoɗo darde émission o e kala darɗo émission kadi yiɗimo mo yiɗalimo kadi o noddu inna erreur ko ɗum ɗo par ce que men ha joni men hakkil goto wona hakkil kala wonɗo darde wonno mi salmini on alliance de la sous-région on fof merci président malla bari bantigue mi salmini wono Sérédio Diallo mi salminiɓe fof mi hakki ala hay goto mi salmina Amadou Badian Aliou Bari mi salmina Ibrahima Sori Ibrahima Diallo donc Didier Thierno Bari aussi mi salmini wano kanko kadi e wonɗo ɗo ha kala chaque fois émission an on dara moyne Mariam on ɗon hoodi ha ɗo e Tuampol waɗa wiya Ñakkura merci beaucoup DJ Bella Joli wonno waɗan ɗon émission ndaroyiɗa ka Jama TV e ñande wo ñande en sowno wo sonɗo mboma onon e mboma o waynan toon joni mo mari histoire ko yewtaw heɗo ɗon moƴƴana noon ɓay si pullo windi pullo janggay merci ciao. Ok, haray ɗo mi hewtude jonnugo jama a cappella on mi salmina kala promoteur jo wonɗo ka hoore leydi aduna ɗo donc ha mi salminoya Touma création mi salmina général Bari G224 mi arta Sénégal mi salmina promoteur ɓe wonɓe Sénégal ɓen fof ha hewta femme sénégalaise d'origine guinéenne. Ok, mi nanata jamanu men ngungu nanata en nanata en jabata en nanata jamanu men ngungu nanata. Assalamu alaikum yo tawanoɓe acano mi yakke miɗo yewta on haala jamanu men ngungu nanata kono non mi fela hen ɓay balɗe meɗen nden juuta hande ko honno waɗi simi yewti on kan haala ko mawɗo gorko goto laamino e nder hoɗo hawritimo jogii ɓiɗɗo ɓay sagata makko jandi fandi ke kawo yalta ɗaɓɓugol jawdi o wi baba yo mi fala yaltude mi ya mi ɗaɓɓoya jawdi baba makko jaabi e laalaɗo no moƴƴi ɓay o yalti o yehi o yiiloyi an neeɓi o neeɓi ka ɗaɓɓere jawdi makko o hewtitali ka maɓɓe baba makko jami jiwogoɓe jombi ɓe jombi on jiwoɗon e ɓaawo makko mawɓe ɓe wondi e on jiwo haa o jiidaniɓe ɓiɗɗo gooto o jiwo on ko haylotoɗo ɓay jiwo o woti ka mawɓe mum ɓen o woni ton ha neeɓi o wi nene yo mi fala yaltude mi ya mi ɗaɓɓoye jawdi nene makko jaabimo ɓe wi ɓiɗɗo debbo tunga leydi jananiri ko hakkil yo nene ɓay debbo o yalti o yehi ɗaɓɓugol jawdi o yehi lagol telen ka ɓiɗɗo o mawɗo yaruno ton kañum kadi ka fottitirde ɓiɗɗo o mawɗo yi o debbo o noddimo wi bandirawo mi falama jamude mi jomba dewgal sunna e farilla hosuma debbo on jaabi o wisi ko dewgal sunna e farilla haray miɗo yiɗuma e laala sagata on jombi on debbo ɓe wondi yawo jiidanimo ɓiɗɗo gooto sagata on noddi ɓeygu makko o wi ɓengan yo mi falano yeyew ka leydi Fuuta mi hiwroyo mawɓe am ɓen baynene yan no wuuri baba en an no wuuri ho ƴetti ɓeygu makko ɓay ɓe ari ɓe yaltiti ka hoggo maɓɓe baba makko immi dari ɓe kelli ɓe wi ngari andi hewtiti lekki mon baba ari aneɓi ka daɓɓere kono yo gandi pulle siko ɓiidimo haray ko wulowo hersa tay debbo on ka dari ɗon o wayino wa ɓuɓɓinaɗo hersa conci fof no siiwo
sagata on nangi jungo debbo o wi ɓe ngayo ko ɓeɗo non woni baba yen on suma ɓe ngu makko jaabi o wi kotoyo ko ɓeɗo non tigi jombunolan ko ɓe mi sifaninoma jombilamme seeɗi kono mi heɓani ɓe ɓiɗɗo goto awa ɗon non ko ɗon. Merci les fans wonɓe landarde fewndo sayɗo haray e yitidoyi ko Guiɗo Jama TV ɗo kadi rendez-vous à ne pas rater. An kadi salamu ko fiitatam ɗi hoorema sonkotoyi labi continue. Wontono ɓeɓe tim e wayo binta amettatala jaja aduna welaɓi woy wulaga ka ɓernde daki joni heɓi temi yewta mo ala waɗata ko faala eyno mare yiɗaɗo mare yodokkano ayɓe mama e way yobin tawana huɗaɗo yimɓeɓe mettatala he korsugol kelo nafata korsulo ga awa jerte lammiyeto on nani si dey ma selima o ɗaɓɓi goɗɗo go an kadi salamu ko fiitatam ɗi hoorema son fottoyi ɗum labi continue. wiyano tambude hontoɓe tindude yimɓeɓe mettatano e wayyo binta wona huɗano eyno mare yiɗano mare yodokkano ayɓe mame eyno no binta tindi bintana figi waddata en wona waɗata ko faala moma yiɗima ko ɗum mi yimanima e way ko yondo mi yimanta he si dey ma selima o ɗaɓɓi goɗɗo go an kadi salamo ko fiitatam ɗi hoorema kono son fottoyi ɗum labi continue. hey a janelan hey 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 nana binta timmi e way bintu so na huɗaɗo honto yettaɓe soɓe hey bayo binta timmi sa jaɓi heɗitimi yewta si dey ma selima o ɗaɓɓi goɗɗo go an kadi salamo ko fiita soñjoy hoorema kono son fottoyi ɗum labi continue. Hontono ɓeɓe laaɓe he wayyo Jeynabu na huɗaɗo hey dose dose hey acce caméraman jom e mareno yiida o waɗi jungo tew dollar Bilkisa Diallo na figi waddata en hontono Binta Diallo harli bari na wuɗaɗo hontono nene galle bari yetto bari goto doyna Ramazaran Khadijatu yette Diallo e way Nafisatu yette Diallo honto yettaɓe Diallo Khadijatu o motindi aduna wela honto yettaɓe Siide
arali. Oto sale jejete. Awaji ubedi temi yuta. Hey. Sije maselima. Odaki gogo. Anga di salamu kufita na mbini horema. Kono sompoto yitu. Lami kondi. To Omo Masi, it was a natural Omo Dimbi. One to the Dimbi, Maria Maladi, Maria Mamenta Tala, Kigonda Yumi, Ida Bawa Tatadu, Yeta Bezabe, Hasatu Baharali. You don't know I be moment. Kadija to open them. Away Kadija to Metatala. Mi fala mahine. One day at Tabesobe. Our Bintu Sona Udado. Bintu Soja Jebeda. La Bedosa Baina. Maria Malabe. Our business woman, hey, Mare Mowi Tola. Jogodo Mizima, hey, Owi Tola, Atenemi, Owi Tola, ay. Let tell me you. We have a met Yara Sorali. Hey, Owi Tola, Rama Garayo. Hey, Rama, Owi Tola. Hey, Doze. Owi Tola. Hey, Ajaneme. Owi Tola. Orika di dollar. Asusai. Orika di dollar. Ateneme. Orika di dollar. Mare di fofotali. Orika di dollar. Owati dollar. Di 10,000 francs CFA. Asusai. Atenema. Hey, Sije Maselima. Ona igo togo. Anga di salamo kofita tampi horema. Sompo to yitu. Lavi kondi. Hey, Orika di 10,000 francs CFA. What more money? I want the 10,000 francs CFA. Hey! Senegal, really want you. Orika was buzzing. Hey, Orika Puma. How about the going in there? No. Wajo niko kan. Atenela. Side Maselima. Ona igo nogo. Kadisela moko fita tampi horema. Sompo to yitu na bigo. Hey, Maselima, hey, ona bigo nogo.
Angadi salamo ko fita zambi horeba. Somboto itu. La vie continue. Hey mboma, hey dari tawe dari ko personnel ni ka ko taxi. Ko woni wona ya hewto kama. Hey jawi mai. Andai na tunga yara ya yo na onno yarete. Mimi do marizi Fristis, Sanis, Vitalis ko di mi yarata hayona. Nene ake mi yalta. Baba ake mi yalta. Ko yata, wo hande ko marata. Simi yawo ama hayona. Ino dombo ma. Woni tumande mo yari ayoni. Mette pass, me sula ayona. Mette pass, me yara ayona. Wadu ayona. Sawadai wadu ayona. Sawadai wadu ayona. Ajonna, sahebi okazio wadu ayona. Ajonna. Mi wadai ayona. Ajonna. Wadu ayona. Ajonna. Sahebi mudi madin fiju ayona. Aisitaya mai ko kanyo nyamata. Sawoni lando lady kolla kame. Aisitaya folli ke kodolu tata. Sa anyi yimbe ma be mbugo yesoma. Aisitaya no sapti tungare wana. Mi wadai ayona. Eyida yombebe. Benganya bombebe. Mi wadai ayona. Ino dombo ma. Woni tumande mo yari ayoni. Mente pass, me sula ayona. Mi wadai ayona. Hey gorko no dara tempo. Ndari gorko no dara tempo. Ay, ay, ay. Sikullo di do biri kuma modi kuma. Moda kuku welti ke yi modu kuku no. Haray ko kundo woni weltaki. Bomba woni pullo mi free yo aro filmita. Kopi anda itaya ebite. Sayara yaru ayona. Sahebi okazio wadu ayona. Kofi anda itaya ebite. Mi wada ayona. Mi yara ayona. Sitai na fala yo mi yaru ayona. Abanda na kansitis. Esanis, Vitalis. Inko Guinea Bissau di hebo to kawiete pefin. Ndari de bono ndara gorko.